short nasukhipha imali ungavumi kuyanywa ngumuntu ungavumi kwathiwa ngumuntu ungavumi ukuvuselwa ngumuntu ngoba le bakwenta konyalo bandayile ema-truck uthathe 40,000 yabo uthengela bomake idla kwenhlangano unika umuntu ongazange sombona siyakubona so ngenxa yalesikhathi ngiyabonga babendvuli angeke futhi ngikholele kusho ukuthi ngizovulela imibuto siyakubona siyacela bomake betinhlangano lamalanga sesicala nathi amaphoyisa sesibulawa inhloko alethi indzaba leti imali lentidla lobutsotsi ke lesenibenta ngidakukhuluma lokubese nishisa lamabhokisi lebehlala imali sithi siyaya endlini kakho sikhonze nje kushona libhokisi lebehlala imali uyayibuka lelo kushona libhokisi lemali ayishingani phela yonke lento sidanibopha bomake niyeva lo ngamani ukwende ngoba imali ihlala ivuthi yani kulabo make emajaha athi sengivelele inkinga uyeva ngoba utawusafarisha ka-2 sitakubophela lecala le-2 imali sibophele nale fraud lo yendile siyakubona so siyacela bomake shemtinza badeti inhlangano ngiphatheni kahle lokunye lesiye sikucele-ke uthite umphathi sikusho lokhu nangabe le mali yenu seyinengi bayati labantu bayeta bomake lapha eshanja angithi batobalela khona leti mali siye sithi-ke sibafana bondvuku kusafe kakhulu lokuthi akuphi lashanje into ndivelana khona ngoba lapho siyaphithithela letibhambi tihlala tila senyandivelana imali yenu soyayikhipha uyifake ekhikhini na unenhlahla futhi uyasikhanza siphindze sithi naseniyitfolile-ke sesiyanika ema-tips ekuphila nayo le dolobheni lemali sakubona so ngeke sikujabulele sibafana bembube kuva ukuthi la tinqathavaneni la ngikhona khona sekunabomakele babamuka imali enganga-100,000 sibe thine silabe singathi sesiyakubuta beningasitsheli ngathi thine besingathi nyalo seniyata ngithi sonke la sesiyata ngithi noma ngani bala 10,000 maphoyisa sidabe sinemali engaka uyathi umphathi okay sicela mane sinilanze ngejipi nite emaphoyiseni ngenxa ye-strength sethu langabe sikhona siyeta thine siphethe tintisa tethu ngishayele ntanda sengicedzile